Iwaiza tukiko family uti wasta mangweji niye kaya bakwanza teji niyo family yanje wasweru ecyo rakore munonga kinkwamagezi cyo rakore munonga kora munongo rengu ine chiwagita musiza okore munongo rengu ine chiwagita musiza kandi wo uri omushiza waezo tukuswera omukazi wawe turi ndiyo nizacho kombeka maka maiza mutaho maka banzo bare munonga omukazi wawe cyakunda niki ecyakwanga niki akubiye no taza wasozara nozeba kwanza cyo jendo ine kinto mutumo jeti nkena nkore no musiza otagire kumwiba mukore hamwe akabe mukwana bamukora abana echo nikiza kukumira ombuswere bwawe mpaka emyaka yo no kufa kona kirema orasanga oyinose abinte bwakozera Ero kaburizo mbanyita Mr Life Kabaka owekitenso program sazere mu kwisi buri kimwe cyona ahari nkore media no subscribing nkore media ne kora buri kimwe cyona kwa program zibonire zakabi munonga nyamwinje munonga yes ori nkore media iki program bagete kitenso program cyebemberwa Mr Life Kabaka atwina bakuteka mesente naba Justice Technical Service abo bateka mesente buri kimwe cyona ari program zitankore media zitambeje abantu abo bateka mizo munzu bakora ibintu bya toilets bakora tiles baziteka mu mazu manyamba ebizimbe byo kureba mutawu no mebya kabimunonga aba Justice Technical Service no babikozere nizo kusanga burumwe enzo yo kwikamo kahura washemerwa bisobwe no wasa kufune namba yabo kutanchariza ro musanzu chenani 3 atano na mukaga chena na mwenda chenda nina narsi eyazuro musanzuro asatu nemwe sanzu ni 5 0 nkaga nemwe abantu bafutera mizo munzu no ndakunywe twizi turungi no ndakutambara tiles ezo murembe ziboni abantu bakusya hwecho burumwe cyona ada twine no mwesongozo wito wakabimba mweta jakuvwemi ebiro 20 omurni umwengura omumbambe twize tumahagere jakumwemi no mwesongozo wamanu munonga ayafute ebyo songo byakabi munonga na hate chiri yafutambara ebyo songole birungi jakuvwemi ebiro 20 a Easter Sunday bandume tajiro go muntu ogwe jakubwemi no muntu munungi munonga asize nanyenka kanzu nako seye kayanso bire wonka jakubwemi kyabaye songo bwe songo burungi nanyenka nazo moyo yes kale program etu inizoberi ne program eyo kwegesa abantu okwetwaza mbene bageta ekitenso program just ebyanje binkuba ningamba babiriye bitenso tukujya ngo nimba nikigamba ngo kikorwe just kirinke kirajura akonka ntikiri ekitenso ati ekitenso kinkuba nyine nkatiya ninteka ngo wabo ori omushiza no mukazi kale mukiriya bikibaswerwa mwazo mfamere nyo ninteka nimba nimpa abichi amagezi munonga abo nsonga omwikiwazo tukuswerwa kwiko mfamere jendo inobwenje obare bintu bihango miso takaza ujyo tumanaza kwike naswerwa omusiza yankoreki ebintu wahiko miso nobori nko kuwako ba otayikorire miso wota planningire miso no sange bintu byo bitabonera konka wana utanu ko family iyo mugore muto waiza kuswerwa family ori mugore muto ningambira abatakaswirwa nanga baswirwa nabo kuba washiceho ngano basakwindure mbere utakateganise musiza waiza tukiko family echo rabanze kusoma nekintu cyuma banzo so omanye family yiwatamu family ki kora aize kujishikamu wajistama mote nindo omanyire haro bwongo abantu abo ine kubano yesya nabo teseme kubano yesya no ine kubatwarizamo ekintu cyo kubanza bahikoto family omuntu wo kubanza kunywana munonga wori omukazi abakazi no mano bagumere banzo nywane munonga nyokuzara kora eze kumunywana iyo munywano mumareyo omaye cyakwanga omaye cyakukunda kora eze kumaye cyakwanga ne cyakukunda ati yo muheta imwe kora eze kunywana nyokozara nywana na sozara atiko kweza kubanywana ati nywana barambawe nywana baramukazi bawe kora eze kubanywana hagire cyabaho no bikampora aje cyabonkecho bikampora
konka atuwasa ataronka abasigaza bokusanga tini itaka liyayigurire konka bamuhire nkitaka arabaza rw'omuzire no yombeka henzu yawe konka kweza utwombeka henzu wori mu kiwawa izo twiko family atunoza hina nyoko zara atokeza kuza hinawo arebigambo byo kuba no gamba konka kaje yiwakoma no mwaka mwamwasemererwa mutta munonga arebigambo byo ne kuba no yebicha kugira ngo nenchaka ibyo kuba wasemererwa munonga wagamba nangwa tuchuna family onka no bakuba mu rumondo bakubomba nywanu bawe arebigambo byo kuba no gamba just toka tale chinsine breach konka abantu amwe bakayima breach akwa no bwe kuba pichimba teka breach no bwe kuba motoka mbateka breach no bwe kuba gani mbateka breach konka no bori inko inenka munywanu wawe oreba yastama yagamba yamarayo oshori inko oro mukazi nwari family mana arogota na mayagamba na nyina zara manye vijinevi nevi manye witkaja ay achikabara mukazi be matana aza mamba mukunda konka obwira ore wata des ori ebigambo byetu bwa yaba kasoisoyi manke atsankare bakutwara mu mberezo aho ko kintu niyo ko wakitandikine are kintu cyo ine kuba no yeteka munko muntu kugira ngo buramo yiwahika no kugamba manyarfu no kwesama manyahambaga no kwesama manya ombantu no kwesama ebintu bikayombeka wabori yo family leko kurekora bucimwe cyono kagambe kimabaka kumanye mirire mabaka kumanye mbyamere nimbasa kuba ndiyo mukazi stamina mazara ebigambo byanje bibe bice ngambe bigambo bice munonga ati na nyoko zaranza kutanka kutera kugira ngo akuteze nkebigambo nahabura ahabonsonga neki takucumanya neki nemwateka teke ngo bacimba kubehera no bukubokozere nso konko mwe agenda bakubehera konka ko kwetwaro tyo mukikabu yo makumanya ngo kare byawe bikutama kandi wo uri omushiza waezo tukuswera omukazi wawe ndiyo nizacho kombeka maka maiza mutaho maka banzo bare munonga omukazi wawe cyakunda niki ecyakwanga niki akubiye no taza wasuzara nozeba kwanza chu omanye cyakunda niki omanye cyakwanga niki atukoreze kucumanya omure nko kundiyo ninkurebe saheje niyo stame hanga hari omuteke mutocho murebe ndiyo ninkurebe na mwamuganira nko mushiza no mukazi mwamuganira gumano je bintu biwayesijamo ko mushiza oyine mukazi wa muryaba babe akwata mwakagize bana je bigamba biwayesijiramo ko kwezo tukibyesijiramo akwara omushiza okusanga riyawa ine mukazi akamugamba burikime cyona manya mama wanje manya kabeki mama wanje akabati mamukuru wanje ori okureba riyati ati nenchakere mujakantu kabasobera miyo no mukazi wogo okureba mukunda nasahejo omukazi nayemera byona bikwera byona ayobuza utingana bigamba cyo yefuza konkale ibintu byo kubano yesigera mu kumushizo kajo techi neci no mukazi no bwakuba yakugira mata ati ati konko musiza wanje ekitinde kucumanyaho nekitinde kucumanya ata musiza nagumana omukazi naguma ku respect achenga nimpabura imwe bataka suye nanga basuye no bokuba wasanga cyakubiro konkano wasagumano yitema mpora ndiyacho kugera muriyo no mutana ka family yiwaza tukiko family uti wastama ngweje niye kayawo bakwanza teje niyo family yanje wasweru echo rakore munonga chinkwa magezi cyo rakore munonga kora munongo rengu ine chiwagita musiza okore munongo rengu ine chiwagita musiza omusiza otakabanze kureba nsobize zono otakabanze kugira ngo manyangu tiyareta kitanda tiyareta ntebe tiyakwachi mano wasakuswerwa musotanga ujyo mwene nkiwoye korire kitoine kitanda toine iwazo tukuswerwa family okamango musigazi ine cyayino kandi okura noye nango okore family yawe hangare munonga mwene gume no musiza wa kore bintebera ebera gumyo mukejo omusiza no bwareto mutwe bitakubasa kwihama wabo ina absente wakora omusiza yazagura nke kitanda cyakiri nke cyemitoro 20 nange 10 nke 5 leta ho mitwaro nke 3 nanga kebe no bokoreta umutwaro gumwe iyo gureta kugita kitanda nyoni kwa magezi yo mwicuwe omusiza yaza kugira ngo mana aza kombe kezo hakiri leta iba torteka hanzo ejo wachenga imono rengu ine cyo kugita musiza no basa kubota kwebasa cyanko nkai nakantu kacyo kubasa
Jendo ine kintu omutumo jeti nkena nkore no musiza otagire kumwiba mukore hamwe akabe mukwana bamukorera abana echo nikiza kukumira ombuswere bwawe mpaka emyaka yo no kufa kona kirema orasanga oyinose abinte bwakozera abasema anda phone solution nabo basango muri mbare nyuma ya centenary BNK floor ya hansi room 037 enamba yabe 075 chinana nina 18 58 abantu abo baguze simu nungi munonga nango bakaiza kuzona anyakwenkuru wanje simu bakajimuguza manya kwenkuru wanje akafira misata kuhweza jabi kwa tene simu konga kiya kwa stress meji akampura na jatechi nachireba na wati nyakwenkuru akego kuza TikTok simu zona kaziguro asemanda konga abo nimbagamba buri omataka kuze simu na yaguze simu cyabasiko gure ya kabiri inteka ho kuze simu zona za duplicate konga wazo asemanda no fune simu yakabi munonga arona munywano wanje go akazo asemanda izaraja tumene cyo semana n'omuntu wakabya hwao tine no mwesongozi mbamweta Diane nakora Grace Radio nakora program yakasese program yo mukozi kurugoro kubanza kusero wa 5 na no rwa mukaga ogo mwana aza kuba ine live concert 2013 2025 okwakana 2013 okwakana ogo mwako ogo kwakana nakuba ine so yamana munonga mwize tuhagiro go mwesongozi no mwesongozi kana akora program ya yo mukozi Grace Radio tumuhaje munonga abantu bona bari yokwe mwena mwize tuhaje Sister Diane no mwesongozi wakabe munonga abataka huriye music yene muzakujifuna asa hejo nimukwa mujireba na program nazihanungi munonga Grace Radio mwena ogo mukiransa batumaje munonga buri yo mari yoko wantunga mo wakazo wabusenyo wakaseso wankayo mwena mwize ogo mukichogwe na isonga munonga kurungi munonga nkire nimbagambira okwebisa family ncho chukwechitinza omusiza wabo ino mukazi wongo kunani mbagambira omukazi nke kunani nkusobora ndukugera nto mukazi wateko % mpango omfamily ejo no sigauri omuntu wakabi bitabyo kujangoze kurerenga ro manyango atobundi omfamily ejo nguze kuguroku iyo musize gumeno omukamura ebyo tibikambe ka family kandi mukwenda kurebera family yanyu mukwenda kureba abana banyu cyo kiba kitaba kintu cyakabi konke kintu chamani munonga ibintu bibiri ko kuniza nibigamba omukazi waswerwo okiko family kora handling sozara na nyoko zara na barambawe nano okora saving no musiza wa wachite chumara kwatagana obe ino seya obe ino mureke kwa to micho kasanga no edoma hazo kasanga riyo kagaranga nabesenjeza naye niyo musiza agaranga ninchugamba nchineravu nani nkukunda konka narebo ino muramwa nimbasa kusiyo misonye change konka after narebo ino muramoni ngakanyetenda konka nobone nizabirira byo no go mukazi wanje akanyombekere noraba kaze abasiza bwiro bunyimba kunde ibintu byo kwana guzama yaza kusambana yasoro mukazi omukuru bambo muto kakuba yakankwokwe yarebo mukazi omutata kumukora byo mukazi byaba mukoro omukuru agarango musya nore yagarko mbusinya ati nakwesenyeza mucyara reka ngarke stamo mumaka konga kusanga ni waborinka asaye nyini takagamba mukumukajya munabazuma konka wasanga omukazi wenda kweyindo kipapura umuyaga kwizana kutwara usanga family etine muramwa ekinkuteka amani mingi why come family nywana family kora heze kujinywana wamanya ngo echo rafe munonge kinkugambira amazumi why ko family teka amagezi gawo mukazi nywana family kora heze tukujinywana wamangwanywana muramu wawe nyoko zara sozara kora heze tukuba chance yo abe wafuna heze tukubanywana atiwe baze hari basigara rumurunje miso gabo iyo nabwo ukore borakore ntagamba iyo rakoro kazombuga maro kazombintu bya ni manisa nobora yo nora atonga no musa mwa muryokwe no so kusanga nyoko zara yaje akiyakutonganira abafuteka mesente tukwenda mbabeta aba Justic Technical Service abo mbasango muri mbara mbafutera amamizo munzu bafutera mutires bafutera muta ono bano wenda taxi no wenda bintu byakabi munonga omulimba Rome no busango wa Justic Technical Service abo mbafunwa anamba yabo yazuna musanzu 83 atano na mukaga 9 9 9 narse yazura musanzuro asatu nemwe sanzu ni 5 0 nkaga nemwe abo mbafutera amamizo munzu waba na wabyamo oriyo obeno huro twize
tuboni bakora toilet mazi beza kabi na wasiam nyoma nyanga bakakora toilet izo mukina chiro mu toilet nagamba te toilet nkajire bogo natumseme tumize mundetere kuri nyombe no narira twine nabana bakuteka mesente mbabeta basema anda phone solution basango muri mbare nyuma ya sente nara hwa babe ekizime mbacheta BNK on floor ya hansi room ya B037 aho maguze sumuzaga binko kuna nakugambe bakajuguzanya kwenkuri yahumuka miso makahumire abo bantu bakuguze sumani wano utambura no joti nyine sumu na wahikacha bajango ine sumu ejo ne sumu yaka mnongo azasema anda phone solution aramwe songozi bitu munongo tukunda mamweta jakubweme nako bayine so ebiro 20 Aista Sunday ezakubera so yakabimunonga Aista Sunday 2025 ebiro 20 ezakubera nimbagambe buri yomari yoko tuze tahagire jakubweme tumahagire arano mu chiwiti mbamweta sister Diana akora program yakashese eyo mukozi kurwo no kubanza kusiro akatano na rwa mukaga Agres Radio ogo mwana we 2013 2025 okwakana naza kuba ine so yakabimunonga tuze tumahagire adesta kasidra tuze tumahagire ogo mwana isonga munonga na isonga je munonga ngabinje bemba manga akora programs na gamba radio konga no mwesongozi wakabimunonga abahure music buri yomakura music ye ajateji music mutajio nyumuka juro kinabe na juro ngawa natamba nakanga kuna ajantu mugake mukantera kesongo lako ngumanya ine yana kana ko mukantero na henda Mr Life kabaka